Madamang agdaldalos ni bakit dayay kay kaisuna nga masetas na kakabsat kinigaya mo. Kita nyo. Muna gamit agkali. Yan na kakanyam tabakay. Kali aman ti balitok. Balitok. Bumanatanik po natanik. Aya. Apaya ungulim mo taon. Di awan to tigtubaw. Nagkakuatanik wa po na. Aya. So nagpintas kakabsat iti masetas ni bakit. Kita nyo. Dahito yung ati pagtuunan na kasya kakabsat. Kit dahito kakabsat nga masetas. So dahito kung kunada nga sampagita natin bibe. Anya ti sampagita. Sampagita. Flower of the Philippines. Sampagita. Ay, national flower. Ay, national flower ganda ito ay sampagita. Amoy dahito kakabsat kinigayem. Dahito kung kuna mga sampagita. Dati tartarak nini bakit. Kita nabanglo dahito ay. Sakbay nga sumurot ka iti pagtaingan mikat sumursurot iti banglo na. Kakabsat dahito ay. Grabe iti banglo na. Lagi ito kakabsat iti halaman when masayatas ti bakit. Yakam mo na niya nagan na kada kayo dahito. Kalagtitiyay. Ha? Kalagtitiyay. Yakam mo dahita kung kunam. Dati nga na bakit. Yan nagan na dahito. Kentucky. Kentucky? Dati nga Video kadaanan dati Binibista. Imported. Ay. Ano na gana? Imported nga masitas. Imported. Dati nga bibay. Kita kita mamin. Ayya. So kasi kakabsat iti tartarak ni bakit so lang ta medyohan una nga masibsibuganan ta permi nga adal ta iti init ito kakabsat medyo napaotihan nga panagtudon yung dirabi rugyan iti panagtudon ng kakabsat ket dagita ti pagilasinan tapno kastak dandani manan iti panagmula tayo kasi sumagsagpat tayo iti kun tayo nga Mayo. So dagita kakabsat iti pagilasinan tapno kastak mangrugin ti panagmumula iti maisen. So thank you very much kada kayo amin mga ka-sisters ka-brothers Luzon, Visayas in Mindanao. God bless us all. Po ni bakit galing nga talaga ni bakit. Siya kumakakabsat tagkastangan na banukak na pa nagkarpintero tatay lang.